kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog atong isayang kung atong ikanta. Sa ulog kada lungsod, kada dakbayan. Sa Zamboanga del Norte tanan nagkahiusa, madatong magpapubre, usag-usa may paghigugma. Sa kada syudad ug lungsod nagsaulo ang mga katawhan, kay mao kini ang adlaw sa probinsya na may kalambuan. Maong perming happy, dili na mo worry, lambo Zamboanga del Norte magtinabangay ang Senator Angeles, our board members, Board Member Brillantes, Board Member Uy, Board Member Lee, Board Member Desierto, Board Member Isid, and the rest of the board members who I haven't seen here, our municipal mayors, sayang na mayroon na mayors, of course, Mayor of Calawit, okay. Mayor Antojado, sir, thank you for coming with his wife, our municipal tourism officers, okay, are here. Thank you for coming. Our municipal agricultural officers, thank you for coming. To all our chiefs of officers, employees, fellow servants in government, and everybody else, welcome and thank you very much. I'd like to take this opportunity, instead of just welcoming you to this program, for the awarding ceremonies, we all deserve the award. Okay, the big hands to all of us. Because we worked very hard to make sa Ulog 2017 Pista sa probinsya a complete success. To me and everybody else who had witnessed 2017 sa Ulog, it was just perfect. Nothing, we did not have any problems. Everybody cooperated. I would like especially to congratulate our municipalities because they cooperated. You know, we have stepped up the ante. We have leveled up. We have shown so much of our excellence and our commitment to service and of development and prosperity. We can see real prosperity in the municipalities based on the booths that they have shown to us. The booths were just excellent. Thank you very much, all the municipalities of Zamboanga del Norte. Everybody, no, regardless of where they came from, were just so excited and ecstatic with what they saw in the booths from the municipalities. All their produce, almost every day, they were replenishing. Almost every day they were replenishing their goods because every day it was running out. People were buying their produce from their booths. Congratulations again to our municipalities. The parade, the opening parade was just excellent. The floats were so beautiful. You know, worldwide they have seen and witnessed how we conducted ourselves and how we prepared and how we showed, you know, the beauty, the prosperity, the development of Zamboanga del Norte. We all deserve a big hand of applause to ourselves again. Congratulations. And we thank, of course, our Honorable Governor, Roberto Bayuy, our Vice Governor, Senator Angeles, our board members in supporting all these activities. You know, people were just going crazy. They didn't know where to go. There were several entertainment boxes. At certain days, there were 5 entertainment boxes. There was dancing over here, there was singing over there, there was a live band on the other side. You know, and people were just coming in droves, walking a kilometer just to witness, and nobody complained. Nobody complained. They just came to have fun, to have a great time at the Boulevard. So, you know, these awards, these trophies, you know, today, the significance is not about receiving a specific trophy for a specific event. We had 16 different special
events. People didn't know where to go. Last weekend, we had 7 special events going on all together. No, they were just going crazy. They didn't know where to go because they wanted to witness and watch all the excitement in all the different sides. Even in D1, we had the longboard. At Polanco, at Mulayon, we had the off-road. At the Boulevard, we had 3 different events all together. And you know, it was just about excitement. It was a celebration. It was a show of care, of love, of devotion, of our people. You know, and the excellence of the people of Zamboanga del Norte was displayed and shown worldwide, in spite of the martial law. And so we thank also our PNP, no? And our security forces, the AFP, the SCA, who kept protecting us and kept us safe. People were hesitant to come to the boulevard. They would say, are we safe there? I said, forget about your security concerns because you are 100% protected because we have all the security forces ensuring our safety and protection. So I do hope, you know, as I was walking around the different booths and I've been asking the mayors and all the delegates from the municipality, I kept on asking them, how are they doing? And all they said was, it's just super beautiful, super nice, and they were super excited about everything. Congratulations, everybody. Whoever wins, we are all a winner. We are all a winner. Zamboanga del Norte on his 65th birthday is a winner. Congratulations and all the best. Zamboanga del Norte. Prosperity we go. Thank you and good morning. Dilit juga pareha ni Juan ha, na ato Administrator Bernard kay kuan kay siya, maayo kay siya may istorya, no? Nawala man ato mga board member dire. Aw na din. Nayuban ko walang tungha. Salamat kay kong buhilig kay iya kong gitawagan gabi kay na basketball tournament wala kong adto kay nato ako papildi among team. Kaya nakasyon, 1 point naman ilang daon. Kabalo ka, mga fellow public servants, kaning atong activity, dugay na kayo ni taga-adlaw ni taga-ampo, nga mga yung tagtabang sa Ginoo, nga blessingan atong activity, nga ipakita yung Ginoo, giunsa niya pag-prosper atong probinsya. Usahay malimot ta agi sa excitement nato, malimot ta sa kalabis kaon, malimot ta kay pagotag kutsi, malimot ta pasalamat sa Ginoo, no? Ang importante ani Ginoo jud ang hinungdan ani. Kay ingon man siya sa Psalm chapter 24 verse 1, the earth is God, the universe is God, and everything in there is God. Busa kita, ikaw na tanigamit sa butang, sa kalibutan, ikan sa Ginoo. Kinahanglan kabaluta, magpasalamat sa Ginoo. Kabaluta, moampo, modayin, kay permelo na kang matas butang, mangutana matas Ginoo, unsa ba imo ipatambaho na ko, Lord? Mangutana ta, malipay na atong Ginoo, o mangutana ta, at least, wala yun ta malimot sa Ginoo, no? Pareha ba sa pulo kalipers, doon sila Jesus, kay magpatambal sila. Kitambalan sila tanan, naayos sila. Pero usarap ya ang ibalik kay magpasalamat. No? Iyon ana ko nang kinayas tao. Muna kita, iyo na ta instrumento, kay kita Christian man ta, kinang ato lang mahinungduman ato mga kaigsunan nga wala jud tay hinungdan o wala jud atong Ginoo, no? Busa atong pinalangga nga Diyos nun po kay nga Vice Governor Honorable Sinen Aguiles, ato pa yung pinalangga na board members sa 3rd District, Honorable Chairman sa Community of Health, si Dr. Ron Brillantes,
yung pinalangga nga board member, si Honorable Venus Uy. Ato ko yung pinalangga nga board members, nawala man yung sa country prosecutor. Ha? Kikinsa to yan apli dun. Si Honorable Board Member Torino, nawala. No? Dayon nili mo malimot sa upat ka board member sa 2nd District, usara yung tao ni attend nato. Walay lain si Honorable Attorney Desierdo, no? Siya rin tao. Nalimot ko. Napaday atong Captain Paul dire sa Chairman of Sport Committee, si Honorable Boylee. Di isa ko siya niya kabot. Ayun, tawag kalimti. Ato mga Roger siya number 1. Roger Isip. Malimot magukong. Roger Isip, wapay lang ginagwapuhan. Dayon ang ato mga heads of office, ato mga empleyado, mga amigo, atong guests, good morning and happy birthday 65 Zamboanga del Norte, no? Muna akong i-share ninyo sa Psalm 121. Muna pulong sa Ginoo. Our help is from the Lord. I lift up my eyes towards the mountain. When shall help come to me? My help is from the Lord who made heaven and earth. May he not suffer your foot to sleep. May he slumber not who guards you. Indeed, he neither slumber nor sleep, the guardians of Israel. The Lord is my guardian. The Lord is my shield. He is beside you at your right hand. The sun shall not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will save you from all evil. He will save your life. He will save your coming in and your going out, now and forever. Grabe kaya assurance sa Ginoo sa atong kinabuhi. Basta naagaling kay pagtuo o kung sa imong pangayoon, iyan yun ang ihatag nato. Karong atong permerong adlaw nasa atong pared, akong ipangayon sa Ginoo nga mag-ulan yun ta ng buntag, ipakita yun iyang shower of blessing para pagkahapon dili na kahit init. Iya man yun ang gihatag. Iyang gihatag bisag gabi nag-ulan hinay, kusog manong tatong ulan, akong niampo kaya ko Lord, ayaw itaw mi paulawi kay naghanyo mi nga mag-ulan para ma-successful tanan ang among activity. Kay the prayer of the faithful people, prayer of the righteous is very strong and very effective. Timanan yun na nato. Sa Jeremiah chapter 32 verses 40 to 41, I will make an everlasting covenant with you. I will never stop doing good, and I will inspire them to fear me, so that they will not never turn away from me. I will rejoice in doing them good. I will assuredly plant them in this land with all my heart and soul. Happy 65 founding anniversary to our beloved province of Zamboanga del Norte. Mabuhay ang Zamboanga del Norte! God has blessed us with this land where we can live in peace, in a very secure land and very peaceful land. No one can make us afraid. God has blessed us with this province where we can build our family, our homes, plant crops, grow our cattle, establish our business. This is the land that God has given us for our people.
the land where God has given so we can thrive. So there is so much to thank God in the milestone of our province. Naapod-apod nato ang mga project pinaagis kaalam sa Ginoo. We're able to deliver the basic services to our people. Nag-ingon atong Ginoo, reverence for the Lord and the fear of God is the beginning of wisdom, knowledge, and understanding. Magpadayon kita sa atong kakugi sa pag-ampos Ginoo, kakugi sa pagserbisyo sa atong kawadon sa atong mga kaigsuonan. With God, all things are possible. Let us continue to press toward the goal for the upward victory in the name of Jesus. Congratulations sa tanang winners. Tanang winners, walay pildi. You have done your best in everything you do. It is for the glory of God. In Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have in mind for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. In closing, in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, be firm, be steadfast, be immovable, always abide in the word of God, so that your labor will not be in vain in the Lord. Thank you and God bless you all. Sa probinsya, pinangunuan sa ating gobernador, ang atong mga board members, ang atong mga chief of office, ang atong mga kaubang mga empleyado, ilabi na ang atong mga municipal mayors sa tanang lungsod sa probinsya. Daghang kayong salamat sa inyong pag-kooperar, pag-ayuda, kung atong nakita na kung kita magpadayon sa atong panagiusa ng lampo ang atong probinsya. Daghang kayong salamat o mabuhay ang Zamboanga del Norte. Sa ulog, may kitang tanan nagkahiusa. Sa ulog, sa kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog, atong isayaw kung atong ikanta. Sa ulog, kada lungsod, kada dakbayan. Sa Zamboanga del Norte, tanan nagkahiusa. Madatong magpapubre, usag-usa may paghigugma. Sa kada syudad ug lungsod, nagsaulo ang mga katawhan. Kay mao kini ang adlaw sa probinsya na may kalambuan. Maong perming happy, dili na mawori, lambo Zamboanga del Norte. Magtinabangay, magsinabtanay, walaon ang gubot ug away. Salig sa Ginoo, aron mas mulambo pa ato nang ikalipay. Ug magpasalamat sa mga gasa nga ibuko niya kanunay. Maunang isinggit kong puso. Sa ulog, sa ulog, kay kitang tanan nagkahiusa. Sa ulog, sa kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog, atong isayaw kung atong ikanta. Sa ulog, kada lungsod, kada dakbayan. Alina og makisaulog, kita maghiusa sa pagpakigbiso. Muni ang panahon nga kita magsadya, magpasalamat sa nadawat nga himaya. Sa atong probinsya, padayon ang paglambok, magmalinawon, mauna iampo. Nasa atong mga kamutang pag-asenso, inubanan sa pag-alagad sa atong gobyerno. Hey! Sa ulog, kay kitang tanan nagkahiusa. Sa ulog, sa kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog, atong isayaw kung atong ikanta. Sa ulog, kada lungsod, kada dakbayan. Sa ulog, kay kitang tanan nagkahiusa. Sa ulog, sa kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog, atong isayaw kung atong ikanta. Sa ulog, kada
kada lungsod, kada dakbayan. Sa ulog, kay kitang tanan nagkahiusa. Sa ulog, sa kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog, atong isayaw kung atong ikanta. Sa ulog, kada lungsod, kada dakbayan. Sa Zamboanga del Norte, tanan nagkahiusa. Madatong magpapubre, usag-usa may paghigugma. Sa kada syudad ug lungsod, nagsaulo ang mga katawhan. Kay mao kini ang adlaw sa probinsya na may kalambuan. Maong perming happy, dili na mawori lambo. Zamboanga del Norte, magtinabangay, magsinabtanay, walaon ang gubot ug away. Salig sa Ginoo, aron mas mulambo pa ato nang ikalipay. Ug magpasalamat sa mga gasa nga ibuko niya kanunay. Maunang isinggit o puso. Sa ulog, sa ulog, sa ulog, kay kitang tanan nagkahiusa. Sa ulog, sa kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog, atong isayaw kung atong ikanta. Sa ulog, kada lungsod, kada dakbayan. Alina og makisaulog, kita maghiusa sa pagpakigbiso. Muni ang panahon nga kita magsadya, magpasalamat sa nadawat nga himaya. Sa atong probinsya, padayon ang paglampot, magmalinawon, mauna iampo. Nasa atong mga kamot ang pag-asenso, inubanan sa pag-alagad sa atong gobyerno. Sa ulog, kay kitang tanan nagkahiusa. Sa ulog, sa kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog, atong isayaw kung atong ikanta. Sa ulog, kada lungsod, kada dakbayan. Sa ulog, sa
ulog sa ulog, may kitang tanan nagkahiusa. Sa ulog sa ulog, sa kalambukan sa atong probinsya. Ulog sa ulog, atong isayang kung atong